омодагии истироҳатгоҳҳои тобистона барои қабули наврасону хонандагон. сифати хизматрасонӣ ва ҳолати санитариву гигиении чунин марказҳо дар кадом сатҳ қарор дорад? мутобиқи нақшаи пешниҳодгардида дар саросари мамлакат бояд 2250 истироҳатгоҳи назди мактабиву берун аз шаҳрӣ фаъолият намояд. танҳо дар 42 адад истироҳатгоҳи берун аз шаҳрии ҷумҳурӣ бояд 20329 кӯдакону наврасони синни томактабӣ ва хонандагон ҷалб карда шаванд. барои пешгирии саривақтии ҳодисаҳои нохуш ва ҳифзу ҳимояи наврасон дар марказҳои истироҳатӣ аз ҷониби масъулин кадом тадбирҳо андешида мешаванд? ин ва дигар паҳлӯҳои мавзӯъ дар шарҳи муовини директори муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии муассисаҳои таҳсилоти иловагии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Саид Ҳофиз Шаболов дар барномаи назари хос. дар мавсими тобистони соли 2019 дар ҷумҳурӣ 2250 истироҳатгоҳҳо бо ҷалби 244295 хонандагон ба истироҳат фаро гирифта мешаванд ва аз ин шумораи умумии истироҳатгоҳҳо фаъолияти 1348 истироҳатгоҳҳои назди мактабӣ, 42 истироҳатгоҳҳои берунашаҳрӣ, 83 истироҳатгоҳҳои фароғати таълимӣ, 164 истироҳатгоҳҳои меҳнатӣ истироҳатӣ бояд ба нақша гирифта шавад. қобили қайд аст, ки дар 4 истироҳатгоҳи берунашаҳрӣ шаҳри Душанбе, инҳо Орзу, Гулханд, Шарора, Зимчуруд 3792 наврасон ва дар 36 истироҳатгоҳҳои назди мактабӣ 5760 кӯдак бояд ба истироҳат фаро гирифта шавад. ва инчунин дар вилояти Хатлон фаъолияти 6 истироҳатгоҳи берунашаҳрӣ, дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон фаъолияти 8 истироҳатгоҳ, дар вилояти Суғ фаъолияти 19 истироҳатгоҳи берунашаҳрӣ, инчунин дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ фаъолияти 5 истироҳатгоҳи берунашаҳрӣ ба нақша гирифта шудааст. барои ташкили самараноки истироҳат ва солимгардонии кӯдакону наврасон қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 марти соли 2019 таҳти рақами 103 дар бораи ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакону наврасон дар соли 2019 ҷиҳати дар амал татбиқ намудани он ба унвони раёсат ва шӯъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳо ирсол карда шуд. аз оғози даҳаи 1 моҳи май аз ҷониби Федератсияи Иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон ва ташкилотҳои ҳамузви он, инчунин бо иштироки намояндагони Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон вазъи омодагии истироҳатгоҳҳои берунашаҳрӣ дар ноҳияҳои Варзоб, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Турсунзода ва вилояти Хатлон мавриди санҷиш қарор дода шуданд. дар вақти санҷиш муайян гардид, ки қариб 80% корҳои сохтмонӣ аллакай ба анҷом расонида шуданд ва то оғози мавсими тобистон, то саршавии басти 1 истироҳати тобистона тамоми корҳои сохтмонӣ ба анҷом расонида хоҳанд шуд. сифати хизматрасонӣ дар истироҳатгоҳи тобистона ин пеш аз ҳама ба маблағ вобастагӣ дорад. ба ин мақсад аз ҷониби агентии суғуртаи иҷтимоӣ нафақа назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 3,5 миллион сомонӣ пешбинӣ шудааст. ба замми он аз ҷониби Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти назорати санитарию эпидемиологии истироҳатгоҳҳо зери назорат доимӣ қарор дода шудааст ва инчунин тамоми истироҳатгоҳҳо бо мутахассисони варзидаи тиббӣ ва хонаи алоҳидаи тиббӣ таъмин карда мешаванд. хуб, дар ин сам аз ҷониби Вазорати корҳои дохила барои бехатарии кӯдакон ва муташаккилона сафарбар намудан ва бозгашт намудани онҳо ба мавзеъҳои истироҳатӣ чораҳои амалӣ андешида мешаванд. ва аз ҷониби хадамоти алоқаи доимии телефон
تاجیکستان. ریشم سخت به خاک وطن است، شاخه پرگل عمرم سخن است. در همه جای وطن جای من است، من همانم که همان میمانم، در بری هموطنان میمانم. ره نیکی ز ازل راه من است، نیک دل یار و دلآگاه من است. هر کی نیکی کند الله من است، من همانم که همان میمانم، بند غمهای جهان میمانم، در بری پیر و جوان میمانم، همدم با همگان میمانم. سعید جان حکیم زاده واقعا شاعر است که به دل و دیده های مردم جای یافته، با افشای موضوعهای وطن دوستی، صلح و آرامی، جوانمردی و نکوکاری، راستی و راست قولی در دل ما یک راه بزرگی را جا گرفته است. وقتی کتاب او را مطالعه میکنم سراسر پند است، حکمت است. دو شخص را به دنیای بسیار هم رنگین و پرتضاد روانه میسازد. ما با شاعران خود افتخار میکنیم، از گذشته خود یاد میکنیم و آینده را بنیاد میسازیم. یاران به کف پیاله و در دل غبار چیست؟ یاران به کف پیاله و در دل غبار چیست؟ امروز هم گذشت غم روزگار چیست؟ آخر دیگر چه حاجت پند و نصیحت است؟ هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است. یاران بهار عاشقی با گلفشان گذشت، دریای دل ز ساحل سود و زیان گذشت. این دل که رنج میکشد تا کی سلامت است؟ هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است. یاران به آرزوی دل باید رسیده رفت، ناز زیار گر رسد باید کشیده رفت. یاری که ناز میکند تا کی بهیمت است؟ هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است. یاران سری عزیز فدای سری کنید، در هر دری ترنم شعری دری کنید. شعر و سرود شعله درد محبت است، هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است. سعید جان حکیم زاده شاعر از قلب مردم. برای ماست دنیا صحنه جانبازی های ما، برای شأن کشورها، برای بخت مادرها. ز مادر آمدی بی درد اگر با درد باید رفت. به دنیا مرد باید بود، ز دنیا مرد باید رفت. گلی هر آرزوی خود به دست خیش باید چید و مرگ دشمنان را هم به چشم خیش باید دید. برای قله مقصود تا آخر بباید رفت. به دنیا سیر باید بود، ز دنیا سیر باید رفت. برای ماست دنیا صحنه از یادگاری ها، اتفاق و ناتفاقی ها، برار و نابراری ها. دمی که آمدی با سیل او با یار باید رفت. در آن هوشیار باید بود، از آن هوشیار باید رفت. برای ماست دنیا همدم و همراه ناتکرار، در آن آسوده باید زیست، نباید بیند و آزار. برای بخت آن تا حلقه های دار باید رفت و ناتکرار باید بود، و ناتکرار باید رفت، و ناتکرار باید بود، و ناتکرار باید رفت.
Все, что происходит с нами, мы как-то странно делим пополам. Если радость, празднуем с друзьями, а с бедой приходим к матерям. Заняты работой и делами, день за днем в потоке суеты. Мы не часто думаем о маме, слишком редко дарим ей цветы. И свои болезни носим к маме, и обиды к ней идем делить. И морщинки ей рисуем сами, позабыв прощения попросить. А мама все равно нас любит. Что бы ни случилось, не предаст, все простит, обиды, все забудет. Руку, душу, сердце, все отдаст. Ханджуи, панджуи, эй джаноб, ҳарчи меҷӯӣ биҷӯ. Бекарон баҳрист, гавҳар беҳисоб, ҳарчи меҷӯӣ биҷӯ. форсӣ гӯӣ, дарӣ гӯӣ варо, ҳарчи мегӯӣ бигӯ. лафзи шеру дилбарӣ гӯӣ варо, ҳарчи мегӯӣ бигӯ. баҳри ман танҳо забони модарист, чунки шири модар аст. баҳри ӯ ташбеҳи дигар нест, нест, чунки меҳри модар аст. зин сабаб чун шӯхиҳои дилбарам дӯст медорам варо, чун навозишҳои гарми модарам дӯст медорам варо, дӯст медорам варо.